Urukiko mu murwa mukuru wa Mali Bamako rwarangije urubanza rwari rumaze igihe kirekire rwa Amadou Sanogo wayoboye coup d'etat washinjwe kwica abasirikare 21 mu 2012. Urubanza rwahagaritswe rudasomwe. Umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine yatawe muri yombi ejo kuwa mbere ariko ahita arekurwa. Wine yari yahamagariye abaturage guhaguruka mu mahoro nta ntwaro bakamagana Perezida Yoweri Museveni. Baminisitiri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ejo baganiriye ku buryo bakumvisha ibihugu byo mu majyaruguru ya Afurika ko byasubirana bimukira bangiwe kwinjira mu bihugu 27 bigize uwo muryango. Muri Sierra Leone, Perezida Julius Maada yabaye uwa mbere wahawe urukingo rwa COVID-19 mu gihugu. Rwatangiye gutangwa ku buryo busesuye ejo kuwa mbere. Naho mu Buholandi, urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwari rwemeje ko ikibazo kimaze igihe kirekire cya Somalia na Kenya mu birebana n'inyanja cyasuzumwe. Mu byo ibihugu bitumvikanaho harimo igice kinini cy'inyanja y'Ubuhinde.